Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Жамаат, бүгін чоң сауда болды. Бұйырса bizim Баткен жамаатының координаторы Каримажының қоросындабыз. Мондай лидер деген қочқорды жаңа алып келді, білесіздер. Бұл жаш қочқор, арашан отторының içinde бұл өте мындай сөз болып отқан қочқорлардың бірі эле. Бұйырса келечеги кең қочқор болот деп ишенебиз. Ушул жаштайынан кыйын қочқорлордун бири Каримажыга келип калды. Бұйырса удардын орун басары ажыке. Ажыке таныштырып өтүң эми қочқорду өзүңүз. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Жамаат, иншалла. Қочқор болдым. Bir ay, 2 ay aldım. Kızıqıp, bağ qılıp, eме qıldık elek. Allah'ın buyruğu eken. Şu bugünkü nasip eken inşallah. Buyursa şu budardın burgaç qozularga işteteyin деп aldım bunu diye. İnşallah. Линия белый стрела. Линия белый стрела. Enesi бульдозер болды, kız eken. Машалла. Кашмар го линиялары. Кулагы канча экен ажыке? Мына Өзбекстандан Каримажынын, мына Каримажы 2 күн мурун өзүнүн 2 баласын бирде үйлөдү. Бүт арашына оттор улакчылар Кыргызстандын Булуң бурчунан кишилер келди. Өтө чоң той болду. Өзбекстандан биздин Ыкбал Эргашев акабыз да келди эле. Келгенден кийин мына Каримажынын жанында соодада сиз болдуңуз да ажыке? Болду өзү 2 ay burun. Onu alın eke degen var da. Keşe barıp elhamdülillah tünde barıp bitirdik. Tünde öbü? Bu koçkardı alууdu özü oңой болмады. Оларды жакшы нерсени үчүн бергиси келмейт. Ыкбал ака бир эми баягы күчтүү жерлерин айтың. Кочкордун өзгөчөлүктөрүнү. Сиз айтып кеткен жерим бул koçkarда elhamdülillah сөздө жок. Бәрі жері идеальный. Барьер идеальный. Чистота, там голова, уши, расположение, да? Во-первых, у нее линия очень сильная линия, потому что это, который белый стрелом, он такой, всегда он козырной где-то давал, да? И поэтому сейчас многое хозяйство был, очень много хозяйств был, которых, конечно, каждое хозяйство для себя, это, как сказать, лучше каждый для себя, да? Манандай қозы қошқар көрмедім. Манандай қозы қошқар көрмедім. Действительно қозы қошқар Алланың қалауында мощный. Өте керемет, қараңыздар. Керемет. Баш, құлақ. Құлағы қанша өлчедіңіздер? Құлақ чисто 22,5. Чисто. Просто мұны расположение уши біле мынандай почти 12 сантиметр да. Ширина? Ширина 12 сантиметр. Көрдіңіз бе? Әлі жаш қой бұл. Машалла. Қанша айлық екен? Бұл майды аяқ жағыға годовичок болады. 8 айлық екен. Қазір 9 ай болып қойды. Да? Почти 9 ай. Почти. Ну, 8 это на свой возраст, брат, да? Очень косливый. Да. Он худой еще, вот, видишь? Он худой, там ничего нету там снизу, да? Вот құйрық. Идеал құйрық. Машалла. Бұл экстерьерден дағы линиясы қату екен. И еще экстерьер, и еще өң, чистота. Ну, как производитель қатар іштей тұрған қошқар екен. Бұл қошқар где-то через полгода, иншалла, он станет белым-белым. Светлый-светлый он станет. Потому что вот начал кошкой покрываться, видите, лицо. Вот 2 месяца тому назад у него такой цвет не был. А какой был раньше? Чуть-чуть был темный, ну, желтый, да? Рыжий обычно. Да, рыжий. А сейчас уже вижу, через 2 месяца у него голова светлый уже стал. Вот горбоносы да идеал екен. Вот төштөрү. Бактияр ака бир айландырыңчы. Машалла, бул эми кочкордун экстерьеринде линиясы, экинчи кезекте экстерьери эң күчтүү кочкорлордун бири экен. Вот мына арашанга экстерьери, кулак, горбонос, чистота, стойка. Ну, Каримажыга буйрусун. Удардын орун басары экен. Көрдүңүздөр туугандар, арашына оттор 1 жыл, 2 жыл алдын камын көрөт да. Мына удардын кыздары эми туулуп атса, 2025 күздү уже расчетка алып атат да. Ушу кочкорду иштетемин деп. Вот арашандын тез көтөрүлүп кетиш процесси мына ушунда. Элдер өтө күчтүү селекция жасап атат, аракетин кылып атат, мындайча айтканда газды басып атат. Машалла, буйрусун. Бактияр ака, бул кочкор сизге келди. Буйруса сизге буйрусун. Ударга шерик кылып караң. Үстүңүзгө дагы жумушчу түздү. Могу жираф, баткен,
Удардын мына выставкадан кийинки мындай салмак кошуп чоңой выставкаларга даярданышынын эң мына чоң салым кошкон мына ушу Бактияр агабыз. Өзү Аксудан болот. Мына Карим ажынын хозяйствосын башкарат. Өтө сонун. Карим ажынын жылтырап турган улактагы аттарындагы мына ушу киши бүт карап турат. Саяпкерим мындайча айтканда. Көрдүңүздөрбү? Кочкорду уже мына ыгына келтирип койду. Бактияр ака, сизге буйрусун алып кирип караңыз. Мунун кличкасы Лидер. Буйруса сизге дагы бир жүк, дагы бир шык мотивация берет, караганы. Түндө уктабай чыгып карайсыз, удардын төлүн алып атасыз, дагы сизге жүк көбөйдү. Буйруса жамаат менен келип бир күн жууп кетебиз. Даярданып туруң. Машалла. Муну жамаат да билбей калды. Биз өтө кыска убакытта келдик. Сооданын жанында бир Ыкбал ака болуптур. Буйруса Өзбекстанга да ушундай кочкорлор буйрусун ушунун балдарынан алып кетиң эми. По-любому пробник коет да турабы. Мен не үчүн кубандым, не үчүн курсам болдум. Карим ака деген, Карим ака өзүм так родной, да. От него, иншалла, по-любому ягнята забираю. И ярычек забираем от него, кочкору забираем, да. Бүтүн адамга кеткенде өзүңүздүн колдо калсын Карим ака деди. Да. Өтө туура выбор кылыптыр Карим ажы. Өтө туура тандоо жасаптыр. Каждый селекционер, брат, такого кочкор быть, это мечта, да. Потому что кто-то любит конь, кто-то любит корову, да, а мы любим ради Аллаха то, что вот такой баранчик, да, это сунна, во-первых. Во-вторых, каждая мечта селекционера такого кочкора быть у него хозяйство, да. Да. Кочкор болу, или кичине аралаштырып не кылып атпайм, или өзбекчеде айта берем да. Айта бериң. Har bir odamni orzusi mana shunday qo'chqorga yetish. Har bir odamni mana shunday qo'chqor bilan seleksiya qilishlik bu seleksionerlarga katta orzulardan bittasi. Ha, to'g'ri aytasiz. Bir ko'rsatib qo'ying da. Beri burap, mashallah. Эми динике алып кирели, местасына коелу. Ажеке ушуну менен эми баягы төлдөрүн көрсүн, кыйын кочкорлор чыксын, кыйын мына баягы миллиондук кочкорду койтуйт дейт, кыйын койлор чыксын ушунан эми. Буйруса, удар менен экөөнүн линиясы өтө келишет окшойт. Титаник менен Гулливер болуп калат да, түпкү линиясы. Это белый стрела сын Гулливера. Гулливера. Да. Аяктан красавчик не болот, да. Бульдозер кызы. Да. Ну, старый линиялардан вот Виконт, Титаник и еще удар да бар. Мунун кыздарынан туулат. Гулливер, красавчик. Бульдозердин кызы экен мунун энеси. Бульдозер красавчиктин баласы. Это керемет линиялар, машалла. Буйрусун.